Hadin balayo lum ya kecing ujor halor kecing don keti ban shalan ni ukau bala kenok klek kau plastik mentah kesini kinung yalam ke HNYF Northern Region kilalet jurip ya kawe ke kudam bat hadin nak hang kerdep no ya kate ke kudam kau kabadan habari dua kendai mile Ribhoi District. Hagani kecing jurip ikate kudam buk kau kabala tip kum kecing trading kabadan habari dua kinung yalam ke HNYF Northern Region hakecing lam kamat doba Marcus Martin kumu president bat uba Don Roy Ksar assistant secretary kila lap shisha baladon kikatu katni berni kau kibala khlek kau plastik Kumbala ya thu la ong bakit khat ke HNYF kila yo jing ujor ningkong ha ka bala kenno bala lap ningkong yo khau plastik na ka wei ke dukan de khau ka badan hanong po ka bala tip kum ke NP store bat ka seng ka lalit jurip ya ka ni ke dukan bat hadien la plahok ba yo khau la wan kit na po ka te ka kudam ka badan habari dua Hadian bakaseng kalau jurip ya kani ke kudam, uterai kani ke kudam ka ulalen ban kam ya ke cing sisa, baladi ya uni ukau plastik. Bana kaliang kaseng kala kang talano ya kani ke kudam. Ke HNYF kalau ujur ru sakibor bapet ya ke Ribhoi District ban penlong ya ke cing tokit. नहीं आप बोला वहाँ से भी हो सकता है लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है ना आप बोलने का तब तक हम लोग वहाँ नहीं जाएगा ना एनी टाइम का जो माल आता है एनी टाइम का ये बगल वाला गोदाम है एनी टाइम उसमें आप आपका क्या श्योर है ये साबुन वहीं से आया होगा वो हम नहीं बता सकते तो फिर आप अभी कैसा बोलता था आप भी चलो एनी टाइम का मतलब गोदाम वही है ना माल वहाँ से आता है खाली पैकेट मिला ना आपका यहाँ भी खाली पैकेट तो फिर वो कहाँ से आया वो तो हो सकता है हो सकता है कि सब तो वो भी हो सकता है चावल तो हम आपसे लिए तभी तो आपके पास भी आया ना आप लेके गया होगा तो हमको मालूम नहीं है ठीक है Just go down only. There is one person named Narayan. He told me to take the rice from just go down only. So I called him up on that day last month I think. Last month on the 10th of July. I came here to buy a silky rice from just go down 20 packets. Manta step hadin ba ngi yo ka complain na ki nong sno ki bali ki khau na ki dukan rasion na po no po kilap ba yo to khau la khlek khau sik te hadin bangi nagleng jom ka seng bat ki dukhot ni la lek ban her ban jure pe de dukan ngilap isha ba to khau don se do khau plastik te nomor kata masin hadin kata ngi sim ban ji toket no try jom tu dukan bangi te pakai NP store bata yangi ba habide ba lukhau ba wanted na kane ka budong na pok na para te markum ne hingi ro ngim penslam su ngiwan ban ya keren ba ne manager pe ngane te ne manager ong ba ya unu khau paket ba la de plai sabar ndon jiktep nomor ba na stok la lut ten rai ya ka e ga ba upatai pada kolong ba don lagi wei pat ki bru ki ba song hang ne ki ba dei ki bru ki chong kane ka jong kane ka gudang bi ke bala de ai kane ka khau siki te na kalian ka seng so bunong ba ni kom kini ki jai ta no khai mo ki bale to nam ta ban khai ki mar ki bum dei ban si pai ba ngi so bunong ngi sngo ba ngim dei ban ai lak mo na kalian ka seng ngin khang tala sundon ben ban nang ta ngin sa ai ki bot jong ai namar ladam dei bang hilap kum le bot ba am da labam tip ka no hajar ngot ki longing ki palangat kum hau no apot mo labon no ti ka sengit chunap sobun ong ba ni alap ba udan kti mo harkat ka jingwan lam nu unung thet unu try dukan bon nong po bon thet na ne na po gunau ti udan lang ban ni te pi la ban sim ka statement jungo ba un sisa ya ka ne ka ba bangi alap na ka dukan su ba u khau ba ki don ki khau ki ba kle khau plastik nong ba ka deputy commissioner ki boju ka an ki de ban sim action ni ki ki marwari ki ba wan sukor ya ka jai bru jingi po ka jala me khle mon mandi di khau ki ba khle lo ka pasik ba na kalian ka seng ada ka sarkar kam sim ya kene ka jigi kli bat kam sim ya kene ka sinjam ka ban ajing steng ni marwari na kalian ka seng kanum sum klikti na kalian jingi tang kata ka ji pau happy ki media bat supaya ba ngin sakren supaya ba itu ki bathet khau na NP store bakili pen phai no ak tu dukan mar botu khau don ya ki jikle no khau plastik kata ka dei ka na kalian ka kaseng ka ba ngishim ya ka ta ka jigi kle ये चबी हम लोग नहीं लेगा
ये गोडाउन संभालने के लिए हम लोग के साथ कोऑपरेट करो, तब अब लोग बचेगा, समझ गए ना। ये चाबी हम लोग नहीं लेगा, सिर्फ ताला बंद किया है, सिर्फ आप लोग को मतलब जब तक हम लोग कंप्लेन गवर्नमेंट को नहीं देगा ना, तब तक आप लोग खोलो मत, समझ गए ना।